Sport ponedjeljkom na tvom omiljenom radiju. Poštovani slušatelji moji, danas su gosti članovi Taekwondo kluba Karlovac, dakle najstarijeg Taekwondo kluba u našem gradu. Klub je osnovan davne 1967. godine. A moji gosti su predsjednica kluba Mirjana Brežova. Mirjana, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i pozdravljam sve slušatelje Radio Karlovca. Jesam ja dobro rekao, 1967. 1967. je osnovan naš klub, da. Tu su i treneri, dakle članovi stručnog stožera koji brinu o svemu. Tu su Adam Raović. Pozdrav svima. I tu je naš dragi gost Mohamed Al-Fahel. Mohamed, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, dobrodošao. Kako je, Mohamede? Super. Dobre. Ti si sad, ja bih rekao, novo završeni trener. Kako je to bilo usavršavanje, školovanje? Pa sam završio u Zagrebu, Europsko učilište. Sam završio u Zagrebu, taj učilište. Kako si se odlučio da budeš trener? Pa volim moja sa djecom i tak je to. Biće lakše ovim tvojim zemljacima, Sirijcima? Tako, da pomoći. Koliko ima uopće vas Sirijaca? Pa ima nas dosta, ima nas. I svi vole taekwondo? Tako, ima danas, kako vole sve trenirati, su vredni. Dobro, kako si ti ušao u taekwondo uopće? Jesi još kod kuće u Siriji ili si Ne, tu? nego tu sam počeo trenirati taekwondo klub Karlovac. Tu sam već 5 godina u Hrvatskoj. 5 godina se Karlovcu. Tako da. Je lijepi život u Karlovcu? Da, stvarno je. Lijepi grad. Je se kupo korali? Tu sam naučio plivati. Naučio se plivati? Da, tu sam naučio. Dobro. Predsjednice, kakva je situacija trenutno u klubu? Pa evo, možemo reći, naš klub, kao što ste vi rekli, je osnovan davne 1967. Znači mi smo neprekidno i kontinuirano u taekwondou 57 godina. Međutim, klub ima nevjerojatnu i burnu prošlost, što bi rekli kao niti jedan klub u Hrvatskoj, možda u Europi. Kontinuirano, bez prestanka, znači radimo dugi niz godina i dugo vremena klub je bio logistička baza za razvoj i unapređenje taekwondoa kao vještine, odnosno sporta, i da bi se uključio naravno u olimpijski ciklus. Naš klub je bio rasadnik natjecatelja, sportaša, trenera, taekwondo dužnosnika, sudaca i kroz sve te godine, znači dug je period 57 godina, klub se trebao hrabro boriti i mudro pobrinuti se da se stvori čvrsti i jaki temelji, tako da možemo reći da je naš klub nedodirljiv i neuništiv. Zašto to govorim? To govorim zato jer u našem klubu red, rad i disciplinu pokušali su kroz ovih godina mnogi uništiti cijepanjem, podmetanjem, lažima, međutim mi i dalje opstajemo i opstali smo i opstajemo. Znači klub je nastavio, iako je pun ožiljaka u borbi za opstanak, taj klub ima svoj pravac i sigurno kormilo koje daje sigurnost našim sportašima, za koje se mi brinemo da imaju najbolje uvjete za treninge, za rad i za natjecanja. Dvorana našeg kluba smještena je, zove se Atomsko sklonište, popularni naziv, smješten je između gimnazije i vrtića na Rakovcu. To je jedna od najvećih i najopremljenijih dvorana za borilačke sportove. Treninzi se odvijaju svakodnevno u podobnim skupinama, to su vrtićanci, djevojčice, dječaci, tinejdžeri, znači i rekreativci. I mi im pružamo kvalitetne i zabavne treninge gdje oni usavršavaju i oštre svoju snagu i kondiciju. Najbolji od njih naravno učestvuju i na natjecanjima. Ta natjecanja se odvijaju u kikovima, formama, borbama i samoobrani.
najveći izazov i dražbu pružaju im ta putovanja, a u tih 57 godina što naši natjecatelji, sportaši, treneri, suci i misionari, odnosno oni koji su širili prekrasne ideje o bavljenju tekvandom, su prošli točno 106 zemalja. U tim godinama uspjeli smo se i pobratimiti sa nekoliko klubova iz inozemstva, kao što su to recimo Alessandria Italija, Crna Gora Žabljak i Besa, onda imamo na primjer Korio i Ilio Slovačka, Sparta Slovenija, pa čak i sa klubom sa Havaja, nekoliko klubova iz Bosne, a održavamo i vrlo prijateljske odnose sa Kukivonom. To je Svjetski institut za obuku i edukaciju tekvandoa, koji potvrđuju stečena znanja razine crnog pojasa od 1. do 9. dana. Znači kad se položi recimo 5., 6., 7. dan, onda je to potvrđuje Kukivon. Osim toga, svake 2 godine mi surađujemo i sa Haleluja Sport Missionom i svake 2 godine organiziramo u Karlovcu World Haleluja Cup. Evo, to je ukratko o našem klubu, a što se tiče ostalog posloženosti kluba, to nam može reći trener Adam. Da, odnosno stručan stožer. Jedno pitanje, koliko imate članova? Ovako, mi smo se već duže vremena opredijelili za kvalitetu umjesto masovnosti. Što to znači? Tu se mi nalazimo, jer rad sa masom djece je financijski isplativiji. Međutim, kvalitetu trebaju ta djeca steći kvalitetu i naravno vrhunske rezultate za one koji su za to talentirani. Nekada se govorilo da se iz mase izlazi kvaliteta, međutim to danas, to je bilo nekad kada su djeca bila onak strastveno, ajmo reći, zagrijana za sport, međutim i za kvalitetu i uspjeh, međutim znamo kakva je danas situacija. Danas djeca su više sjede kod kuće, više su na mobitelima, a sport tako neki žele velike uspjehe, daleko od toga, neki žele se isključivo baviti sportom, što je jako dobro jer djecu trebamo maknuti iz kuće. Treneri, znači u pojedinim grupama najbolje je raditi od 10 do 15 članova, mada to uvijek nije moguće, jer na taj način i pružaš više znanja, više ih učiš, više kvalitetu dobivaju i tako dalje. I kroz naš klub se kreće oko 70 članova, gotovo puno njih je, ajmo reći, redovito, što u manjim, što u većim skupinama, i uglavnom su to mlađi natjecatelji i sportaši. Podijeljeni su u starosne skupine po dobi i po uzrastu, naravno po dobi i po spolu, a na sve moguće načine mi im planski pružamo i prilagođavamo se njihovim mogućnostima, njihovim željama, interesima, da im pružimo najbolja i najsuvremenija rješenja za njihov razvoj i napredovanje. Da, odlično, puno podataka. Adame, tko su sve treneri, dakle tko su u tom stručnom stožeru u klubu? Evo, ti i Muhamed ste tu, jel? Tako je, znači evo Muhamed je sad nedugo, kao što smo na početku napomenuli, završio Europsko sportsko učilište i evo ja mu ovim putem još jedan put čestitam. Ja sam završio znači sportsko učilište u Zagrebu prije 8 godina, tu sam isto stekao zvanje trenera tekvandoa. Tu su kod nas u stručnom stožeru i Krešimir Profozić, on je inače profesor magistar kineziologije, smjer kineziterapija, inače vrhunski trener mačevanja, ali on isto pomaže u
u radu sa djecom. I također imamo Nikolu Badovinca, on je završio na sportskom učilištu školu za trenera boksa. On je tu za jedan kondicijski dio priprema odrađuje i tu sam, znači, sebe sam spomenuo i to je to. Imamo još vanjskog suradnika Domagoja Pečko. Također, da, imamo i vanjskog suradnika Domagoj Pečko, on je trener taekwondo kluba Ban Keglević iz Zagreba i on je u principu stručnjak za disciplinu pumse. Da, evo imate zaista to sve posloženo i treba reći da je baš dobro posložen klub i u stručnom stožeru i ovako. Adame, što je najvažnije ove godine od rezultata? Koji su rezultati nakon najbitniji da ih se spomene? Pa što se rezultata tiče, ono što bih htio napomenuti da smo mi kroz cijelu godinu ispoštovali cijeli kalendar Hrvatskog taekwondo saveza plus još ta neka dodatna natjecanja što je gospođa Mirjana spomenula, te naše bratske klubove gdje smo odlazili u inozemstvo kroz cijelu godinu, ali recimo tu bi spomenuo tehničko prvenstvo Hrvatske jer je tehnička disciplina postala sve više zastupljena u taekwondou. Tu smo bili ekipno drugo mjesto osvojili u kreativnim formama, također smo osvojili u tradicionalnim formama kao seniori drugo mjesto, sveukupno smo bili 6. Bili smo na juniorskom prvenstvu Hrvatske u Ivanjoj Reci, tu baš i nismo imali nekakav vrhunski nastup, ali isto smo osvojili 2 medalje. Također bilo je naš Karlovac Open tradicionalni koji je okupio preko 500 natjecatelja iz 24 zemlje. Tu smo isto ostvarili izuzetno dobar rezultat i pohađali smo, znači, sve te kriterijske turnire koji su bili na kalendaru. Jeste neko posebno istaknuti, ima nešto za istaknuti što je možda onako iznad prosjeka? Recimo što se tog tehničkog prvenstva tiče, tu su u paru, znači u tim kreativnim formama Lea Oparnica, Azedin Kalaf i Mihovil Krpan osvojili prvo mjesto. Imali smo Ahmada Abdo, Bilala Kalafa i Mustafa Al-Satufa u kreativnom timu, oni su osvojili srebrnu medalju. Drugo mjesto je osvojio Jazedin Kalaf u tradicionalnim formama, također Magdalena Ljubić, drugo mjesto u tradicionalnim formama i Mohamed Kalaf u tradicionalnim formama također srebro i Mija Paranos je osvojila 3. mjesto. Da, puno je tih klubova, što je rekla i gospođa Brežan, puno je klubova s kojima surađujete, onda oni dođu mama na turniru Karlovcu, obidete k njima. Tako je. Mi smo svi prijatelji, zapravo vi idete cijelu godinu, putujete, dolazite jedni drugima, a onda oni dođu nama u Karlovac i tako to svake godine biva. Gospođo Mira, jeste li imali ljetne pripreme? Da, naravno. Mi imamo svake godine tradicionalno ljetne pripreme na Korčuli. Ove godine smo u biti počeli sa ljetnim pripremama u Selcu, gdje smo bili smješteni u hostelu Selce. To je bilo vrijeme od 1. do 8. srpnja. A onda smo u isto vrijeme, gotovo u isto vrijeme, jedan dio naših natjecatelja je išao na pripreme i na natjecanje u Korčulu koje se odvijalo krajem kolovoza, a u isto vrijeme jedan dio natjecatelja, odnosno ovih kvalitetnih sportaša je bio na pripremama na Sljemenu. Tako da smo obavili ove godine kao i svake te pripreme, a zimske i proljetne pripreme obavljamo u našoj dvorani ili vanjskim terenima u Skoranu, a tada nam dođu i prijateljski klubovi pa zajedno s njima obavljamo te proljetne, odnosno zimske pripreme. Da, ova suradnja s Korčulom je već godina, jako puno, mislim da je to 25 godina da je suradnja. I znači mi svake godine odlazimo i oni dolaze kod nas na naš turnir Karlovac Open. Poštovani slušatelji, moji gosti danas su članovi taekwondo kluba Karlovac. Evo, tu je i ja bih rekao friški trener, malo smo ga čuli na početku, Mohamed Al-Fahel. Mohamede, koliko puta se trenira tjedno? Jesu svaki dan treninzi? Jesu, svaki dan su treninzi. Jel dođu svi članovi? Da. Jeste po kakvim grupama?
po grupama podijeljeni. Tako da, mlađe skupine i starije skupine su. Za mlađe su treninzi su ponedjeljak, srijeda i petak od 19 do 20 sati, a za starije su svaki dan su treninzi od 8 do pol 10. Imate slobodnih dana kakvih? Jedan dan je. Kao ovisi kada nekima trebamo pripremiti natjecanjima, a svaki dan radimo recimo. Dakle, Ademe, možda da kažemo da kad je neko natjecanje, onda se i češće trenira. Jel? Tako je, nekad i 2 puta na dan. Ja, to je bitno. Individualne treninzi, tako da. To je jako bitno. Dobro, Mohamed, evo, ti si tu 5 godina si u Karlovcu, 5 godina si i evo, tu si u klubu, s tobom ima i nekoliko serijaca. Kakvi su oni, jesu im dobri rezultati, jesi zadovoljan s njihovim radom? Stvarno jesam. A kako se zove, pa ima nas oko 11 serijaca u klubu, pa za rezultati baš su dobri. Recimo Azadin je dobio ove godine mlada sportaša Karlovac i Muhamed je osvojio prvo mjesto u juniorskom paru sa Leja Omparnica u kreativnim formama. Evo, sad si mladi trener, da tako kažemo, kakvi su ti planovi trenerski? Pa, kako bi rekao, pa biti od najboljih trenera u Karlovcu. To, znači učimo od najboljih. Koji dan imaš ti? Drugi dan crni pojas. Želiš napredovati sigurno? Tako da. Evo, Mohamed, još jedno pitanje za tebe. Sad su upisi kad škola počne, barem kod nas ovdje. Jel ste vi raspisali upise za nove članove? Jel dolaze? Dolaze neki, tako da. Znači, širi se obitelj. Širi se, da. Dakle, evo, ja ću to reći da su treninzi u dvorani Atlantskog skloništa na Rakovcu i to mnogi znaju, to je već poznata dvorana, a tu imate, Ademe, koliko ja znam, i suradnju. Evo, pohvalio vas je u stvari Krešo Propasić da onda po ljeti uskačete kad su škole zatvorene dvorane, da i oni imaju tamo trening. Tako je. To je dobra suradnja, evo. Je, već godinama i jedno vrijeme dok Krešo nije imao svoju dvoranu, on je trenirao i kod nas je obavljao treninge i tako da smo zadržali jedan prijateljski odnos koji uredno zapravo održavamo i nadograđujemo. Mira, to je dobra suradnja s drugim klubovima, jel? Da, naravno, uvijek je poželjna i jako dobra, jer tu se stječu onda nova iskustva. Nismo orijentirani samo jedni na druge, naravno, u našoj dvorani, nego se stječu nova iskustva, uči se od drugih i oni od nas, evo tako da. Mohamede, kakvi su uvjeti za rad u klubu, jer imate sve što vam treba? Sve imamo, ne može bolje, znači dvorana imamo, uvjeti imamo, sve imamo u klubu. Oprema. Je dvorana dobra? Imamo i zemitu koliko smo nabavili prije 2 tjedna, znači to je zemita, znači za kikove, znači za djeca da treniraju. Ademe, evo sad je Mohamed trener, kako on radi, si zadovoljan s njim? Jako sam zadovoljan, evo stvarno dečko se trudi i u principu on je prvi od Sirijaca koje je položio za crni pojas prvi dan, kad smo ga osposobili, sad je već i položio za drugi dan, on će napredovati dalje i evo zaista se trudi, mlad je i pun je elana, pun je želje i volje za dokazivanjem i zapravo treba ga samo usmjeravati. Evo vidim da dobro govori hrvatski, mu ti pomažeš kad treba nešto, ako je nešto pa oni su, pomaže mu, razumiju, oni jako dobro i pričaju, ali mislim da je tu isto zaduženo najviše druženje među djecom, pohađanje škole, pa onda su oni tu dosta napredovali, a inače kažu da mladi ljudi i djeca da puno brže nauče jezik nego odrasli. To je točno. Mohamed, kakva je atmosfera u klubu? Se družite međusobno i nakon treninga? Stalno je tako, znači nakon treninga čučimo, znači zabave tamo i treniramo i družimo se tamo. Rođendanske zabave mi isto organiziramo i super. Da. Mohamed, je riječ u školu? Sad sam završio 3-godišnju školu, Šumarsko-drvodirska škola Karlovac.
I sad tražiš posao, jel? Tako da. Odlično. Danas je u ćeš... biti na pola radnog vremena zaposlen kod športske zajednice. Da, ovo sportske zajednice. Da. Odlično. Evo, vidim ja, Mohamede, da je te i budućnost u Karlovcu, da ti nećeš nigod iz Karlovca. Tu sam ja. Mohamede, evo, sad si trener pa moraš sve znati, evo. Što vas očekuje do kraja godine, koja su tu natjecanja? Pa imamo još par turnira ove godine, tu su Donat Open, Jastreb Open, Maksimir Adidas Cup i Croatia Open za formu, to su punci. Da, čini mi se da su u prosincu tu i državna prvenstva, čini mi se za seniore i kadete. Tako da. To ćete, Adame, nastupiti na ova Da. I očekujete Mohamede medalju? Da, za Dim Kalaf i on stvarno se na treningu trudi se i ponekad se zna 2 puta trenirati. Ja, jako dobro. Dakle, ima još dosta natjecanja do kraja godine i treba će i dosta trenirati, treba će dosta raditi. Adame, evo, natjecanja su tu, što ti očekuješ od svega toga? Pa ja očekujem dobar rezultat, ono što mi uvijek govorimo djeci, znači da se medalje osvajaju na treningu, a na natjecanju samo dođeš po tu medalju, tako da bitno je upreti i trenirati, a isto tako im kažem da bez krvi, znoja i suza nema rezultata, tako da znate, svi kad dođu na turnir osvoje neke medalje, sve je to lijepo, divno, krasno, ali zapravo ona pozadina i ono što se dešava u dvorani, to je zapravo ono najbitnije i to većina ljudi ne zna i ne vidi. Sve to govoriš iz iskustva. Tako je. Dobro, imaš ga dosta za tako. Da, evo, taekwondo je olimpijski sport, lijepi sport. Mohamede, olimpijski sport ipak nešto znači. Sad smo gledali na olimpijadi u Parizu da su bile strašne borbe i da je to jako dobro bilo. Jesi pratio, jesi? Jesam, pratio sam. Odlično. Adame, moram te nešto pitati. Evo, pratio sam ove olimpijske igre, suđenje. Jer to dobro, nije ove provjere, pa i nekako mi je, barem koliko sam ja pratio taekwondo, morao si biti prije tijekom cijele borbe dobar. Danas se može dobiti borba od 2 sekunde zadnje. Tako je, sad je novi taj sistem, već neko vrijeme best of 3, zapravo svaka runda se poništava, ide se iz početka, tako da u principu ako u prvoj rundi ne briljiraš, ima šanse još u druge 2 ako budeš bolji odnijeti pobjedu. A sve u svemu, gledajte, što se tog suđenja tiče, to je dosta individualno, od suca do suca, što se tiče te video reviewa, a tako, ne znam, evo, iskreno. Da, meni se nešto malo ne sviđa, ali dobro. Da, moram i ja reći, s obzirom da sam ja također sudac licencirani od HTS-a prva klasa, imamo mi još tu puno renomiranih sudaca u našem klubu, kao što su Tanja Škrak, ona je 4. dan Kuki Von, profesorica kineziologije, ravnateljica srednje škole i učeničkog doma u Dugaresi, imamo Editu Zaborski-Trupković isto 4. dan, imamo Sandru Jurković, nacionalna licenca prva klasa i Aleksandar Racketa također nacionalna licenca prva klasa. Tako dobro se pokriveni. Imamo, tako je, i sada su znači za forme također Muhamed položio znači za suca pripravnika i Mihovil Krpan također nacionalnu licencu HTS-a. Da, evo, jako dobro pokriveni su u svim segmentima. Jesmo. Još bi volio napomenuti, znači mi imamo i medicinski stožer, tu je znači Maja Mraović, ona je sveučilišna magistra menadžmenta kvalitete u zdravstvu i pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo u Centru za rehabilitaciju NADA. Imamo doktoricu Martinu Kralj, ona je specijalist dermatologije i venerologije. I ja sam također i fizioterapeut u klubu, s obzirom da je to moja primarna struka. Evo, nedavno sam i završio prvostupništvo na sestrinstvu Riječkog sveučilišta u Rijeci. Mohamede, hoćeš ti se natjecati ili ćeš samo biti trener? Ne, jedno i drugo, znači isto se u klubu treniram i vodim treninzi. Odlično. Da, na primjer, sad se pripremam za U27 prvenstvo Hrvatske. Odlično. Odlično, Brežan, evo, puno informacija, puno smo toga čuli, dečki su zaista lijepo to sve skupa pripremili. Kad to sve skupa saberemo, kakva je budućnost kluba? Pa mislim da se ne trebamo bojati za budućnost našeg kluba. Tolike godine smo već u taekwondou,
A ja bih, što se tiče budućnosti kluba, rekla nekoliko zgodnih rečenica. Evo, što se tiče kluba. Naš klub pruža nadu koja je bezgranična. Znači, on ne pozna granice i ne priznaje slabosti. Ne favorizira ni jedan spol i ne diskriminira ni jednu dob. Znači, kod nas može doći i mlađi skroz i stariji. Mi to sve lijepo primimo, uputimo na treninge, tako da mi nemamo po tom pitanju nikakvih problema. Dakle, Taekwondo klub je istinski za sve i koji inspirira i osposobljava, znači sve koji ga iskušaju. Evo, to je tako lijepo rečeno. Da, znači mi smo original. Od nas je poteklo puno klubova, jer mi smo tolike godine imamo postojanja, 57 godina. Evo, gospođa Mirjana zna, i Adam zna, a sad Muhamed i tebi. Ja sam nekada ako klinac bio član kluba. Da. Tako da. Da, evo, hvala vam puno na informacijama, hvala vam puno što ste došli i puno uspjeha u radu. Hvala i vama što ste nas pozvali i nadam se da ćemo još koji put gostovati kad budemo imali nekakve posebne prilike. Poštovani slušatelji, moji gosti danas su bili članovi Taekwondo kluba Karlovac, predsjednica Mirjana Brežan i treneri Muhamed Al-Fahel i Adam Raović. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.